có nó lên lệ ta á Zaina ta na matching number siya Stephanie ko katiyang ati ngoron le le ta tuna in khel le tur te hi Timothy Owan le zira te ani Timothy ni leng Timothy ti kan bu so Timothy ani Timothy Owan le zir FC te ani mo le ta ka Zaina chakjok ya se final an khel do nani Anong palra? Timothy FC jersey number 41 Zomahi ang key player sa na hin ron nile do na ni munom le view turangayang ito Nantanta Rosa zir a gol do dem a gol te Zoma kamua MK ta na MK kamua number 26 nghe ta Timothy Owan Neil 00 FC Neil Rosa a goal on him liam manum tata 00 FC Lampang liam manum tata game tran leta zoma nghe ta tan ga chu har shet Duata
Roger kamu Zilzal FC nyata kamu le Zoma Doma kamua jersey number 47 Doma Zilzal FC a goal do dem Zilzal FC goal outlet Doma corner kick do ni Zilzal FC Doma avati ui reflect Roger MK nyata kamua MK bok MK dua tapas Roger dua ta a goal dalam Zilzal FC zaman apa blok MK ya goal zone kalau tlat ka chu MK bok kan mu goal zone kalau le tlat ana Roger ta na duata goal shot ne ya dua ta fall tlat Roger Doma the 6 minutes ibu tem 0-0 nampang so Zoma dua tata na ka chu Renoman ball changa Renoma Zilzal FC Roger Doma a goal do nem Zilzal FC Rosanga Doma a goal teu Zoma kamu kita pas Renoma low block chaltuk Roger Rosanga apa pet lang tawe MK kamu MK dua tatan apa uyom ka chu Doma kamu le Renoma dua ta Doma ha chu low block chakop mai Renoma
goalkeeper rena bok amule Jersey FC a goal on him Rosa a goal moim jersey number 21 Jersey FC ta nang goal khatna tu da khan ron thun ni Jersey FC 1 Timothy 1 FC nil zoma kamu dua tan kita pasa zoma bok kamule Rosaran block Rosaran pedlu le do dem Rosaran anata ha chu zoma dua ta ngenga bok ngeta zoma ta na kha chu zir lamin doma tu na ha pe gola zir FC 2 Timothy 1 FC nil alani zoma kamule doma ava goal te du te câu đua là du te ania rau sang akan mua rau sang abok goal donem Ramruata Vấp mũ nôm em Jersey FC Lệ Timothy 1 FC Tenny Ramruata kha na vatui về ha chu Duma em kia Zama va block cho em Rosaran Rosata goal on him Doda Ramruata avatui em Rosa Domatan sang kha chu em kia Zoma Ava save cho em Jersey FC keeper dua tan suta corner dua tan pedona a goal donem Rosa em kia dua ta Ramruata em kia dua tan na pet lut mo em kha zaina an goal khatna ani
Timothy Lamten ang goal khana ron thum ve le Timothy 1-0 2 ani fence lampo an thoma na khop mai tam khop mai jani ni fence la tam chung ber ani kan ringa game po mu na ma ang game po a chang ani zena in khel nung ber tur ta nia a chak jok jok kian nak tuk za na final semi final ang khel le dona tu thing e ding chang jok don ti chu hunin na la khel don ni chan le don rin oma ma chu em kia kam mu em kia đua đá pass đua đá bao ui ôm về ra chu Rosa goal đó em rau sangan tu nak han moi setin apet lut le di apa goal moi em rau sang azarsi number 54 ani 0-0 FC te ang goal thum nan thuna FC 3 Timothy 1 ani em kẻ cầm múa Ramroda em kẻ Ramroda cầm múa lệ Pek kamu pek bola lawa zuma dua tata nahar sakha chu zuma gol don em vat teu em gol banna ui nge yang le chu Rino makan mua auta em kia zoma em kia bok Ramrada te ti don Rosa Rino ma Rosa kamu Ramrada kamu Ramrada ta chak to ha chu Rosa kamu gol le donem Duada Ramrada Ramrua tan tu na moi takin an goal ni na naran thun ni Timothy 1 Timothy 2 0-0 che ni Rosara wala mong che ni Rosa Zuma Thank you เรียนก็ต้องให้กับเราไปเรียนให้ตัวเองได้จังเรียนดีๆเนาะเรียนดีๆเนาะ
Isang chak kering thấu. Anh chào về mồ. Cho cả riêng được cái lần cái hiện tâm thỉnh chưa mỏ. Zoom akan buat. Chu no block club. Zoom ah. Và goal teu em. Remro akan buat. Zoom bok kamu le. A goal đó em. A goal chiang em Zoom ah. Zoom mà một chán na vẫn em. Timothy tan Zoman tu na thun le ni. Timothy che zir che. Duk. Rausa ngapet na shot. Zoma kamua. Zoma miss pass này. Dute à. Rausa. Tlang lau tlat ka chu. Zir FC tekan mua. Dua mà kamu. Vắt cho em ha chú. Em kẻ kamu á. Dua ta. Này nè tao khóc mày chi chi. Dua ta. Ava pet goal moi le em ha dua ta ni. Timothy ta na goal li na. Athun na ni. Timothy 4 0-0 che. Zoma. Zoma. Ava goal teu Farsa Pasawa Farsa Timothy 4 0-0 che ani fans lampo alla tam khop mai munom bokadi fans ni nga ve ania Duro. Zoom bro. Chan chuan tu na kan gol ro ka pelu tani. Chan chua yi in khala tui khop maya pe gol le don am chan chua kan bu
chân chúa là pe goal lệ ta goal rua cả Cristiano Ronaldo JR duplicate ni chân chúa cả mù lệ chân chúa goal lệ đó nem goal zone à pet lâu tắt mấy khá chứ chân chúa hiện phân sang à bèo mấy đi chân chúa pe goal lệ đó nem goal đó nem vấp đều chân chúa hun là sầu ta xin cái phần chân lệ đó na tôi chắc dọc đó tôi xem final lút đó ala shit là ba chân lệ đó na clear tốt đấy lòng học trăng dễ là lô clear sắc sham dễ là mình chung à căn lô mà lô clear sắc dễ luôn là final khen in lô clear sắc luôn là căn đủ anh Zir FC chơi Timothy Ford anh chân lệ ta do mà các mù lệ đua ta goal đó em bắt xe bùi em handball oma Zir FC te Renova Renam bok amula Renova Rosang apa sa Rosang ante ti don goal don em chưa hiểu ôm sần là vậy do mà cái mùa Renova Roger Duoma Zoma apa goal teu Zoma Renoma kamua Renoma Dutea Renoma bok Dutea pas lea Renoma dua ta apa goal teu Zoma Zoma bok dua tata na lại shot ka chu Zoma na thun le ta Zoma nang goal nga na tu na ka tu na Timothy tan Timothy 5 0-0 chi ani Zir ten siam rando lek ngaya Renoma Dutea Ball control jauh lo kat kaju Ramruata kamu dua pas don MK dua tawa pas foot em Rozar kamu Rozaratan na shot kaju ball out Rozar kamu Dutea Zoma Rozar goal ta dua ta Timothy an goal rukna tuhan dua ta thun le Timothy FC 6 0-0 FC 3 ani rida Rosang goal a chantir theilo
Renama Duata Rosa Duata Pokamu Rose Remruata Awati Hove Hatu Renama Renam Bokamu Rosa MK Dua tata apa wi omve Du tata chakshat ka chu Zama kamu MK Dua lah Zama Pek-pekan ka chu Alo Dang outlet Ramrada Handball Free kick Zerzer FC Goal on him Goal outlet ka chu Rosanga Duata A goal on him A goal ta Duata pok Duata hian a chun zing em Timothy FC ta Duata ng goal sarena tu na thuna Timothy FC 7 Zerzer FC 3 10 Pek-peka kamua Duata chu saka Duata Zama kamu Renova 66 Renova Zel Dute tukar pass down Rosa Pek-peka kamua Renova Zama a goal de Donem Apa chong man game Rosanga Voi omve ha chu MK Vindina 60 69 A goal e Donen No 69 ma tu
Remlo dah. Butet bol canga. Inkean. MK kamua Remro ta kamu MK bok Zaman Remro ta pasa MK bok Ratata Rosanga MK Dindin Zoma MK ka abaron thok phe mati me tur baron chakem speed din han function ya a chu pe chel tlat mai pek a duata ramro sok aba gol le ta ramro ta an goal riat na tu da khan ramro tan thuna Echin Timothy FC te ma chome ka ni an chak don lo an thon ni so Zuma Rosanga Inkea Dindina Awa pelu te wem Dindina Rosa ronlu lea Rena makan mua Zuma Rosanga kamu Rosanga time out dan kola Timothy FC 10 Tunang Golden Muni 00 FC 2 Timothy FC 8 ani
Siama Zuma MK Timothy FC tan MK an tunangan an goal ko ana athun ani Rino makan dua Zuma MK bok Rosa kamua Zoma na law block lat Rosa Reno Rosa ngabok MK Siama MK bola tengah Siama apa sah MK bok MK Zuma Zuma kamu MK kamu lah Zuma bok Reno kamu Reno mangkol satu ya asal lo satu ni macam Ren amale sang sela hatu Ini dalam siang gol siapa pet like sang sela hatu Rosa sang sela Siama bok
Zoma kamu Zoma bok Rina Manalaw block Sangzela Rozar kamua Rina mata na nakaka Gol dan Sangzela Rozar kamua Gol dan em Kuna tota Timothy te Antlang ta 9-3 Timothy FC te Anchak ani Timothy FC 9 0-0 FC 3 ani Timothy te semi-final an luta fans te po an hurko mai Kirto zong te zawai chu alom thu kan soya mang cha mu tu vek ula